Ini kerja kau jengim tak sendiri kalau hadir bagi dan katukan ni mau kita boleh pun. Sekini ram juga parti jungi jaga beri tu kerja kang jangka district administration ya ka jaga lum khanya jungi tiap pok bihar di district. Tinyak dan jungi ni so ba ketua di kam jungi ka KHDC. Tega ika bangi ko amat pau na kapol ka lomba ngi pau itang sokhya ka beri ketua ka di kang sendat na pedang jangka bos nisar jangka di district. Pada ni pek makat kum ki artikel sendiri ki a jongka six schedule ka ai board ni ka district council mangin lum ki khajana mo la kalong na ka create la kalong dan ki animals but ki de kambi ka wangi ka sengi su lum di a jumban don bokono ne ka de ka don bla ai board la ka six schedule ki ka jingbo et ba kadam tu ka dan ka jongka no rem tu ki ba lum khajana tu ki de ki ba ayo bon ngi ka liang ka desa kusel la kaliang jong em jong ka revenue la ai ka work order but kitu ki kan hun ki balong tu ki dei ki ba ayo NUC na kaliang jong ka shnam lalu ka taru kam dei bagi sulum badum na habari ndai ngira sna da ka ye bakla dan ru ka signboard ka blatho shine tu ki HDC but abang ye lum ko ka khajanaru ni dei ngira ai da ka reset mo ai da ka reset de kamri ka bangi shula dan board lagi penpau tu sosi mana kalian juga board district I kumbaka kenyangi mo yung kumbaka kenyangi ka di social bingilong tangkum kita ki NGO dan ini kita gi gunda gi gang ki bersuyen su dawa pisah kat na balap kan masyam dan lagi ke bapang tu kalau ke pau sai ni la le da kalum ti ke baik kan ti ke buku ke basai dan ini solungo pat tham kan ko ke jung tho tham ko kan notice bikin ai sangi mo ni pli khasan dai khasan khan riu la khang no tinggi penpau ke sung longok kan ada dei bakana kata ka bagi sulum ka lenti ke bendai kum tak ka bor dong sarkar ni du ka bor ka elected body ka sung sul le ben ai de ke notice kan chingi mo ni don kam kata ka jinga trilang de mangilom taki kunhun ke bangi su dawa pisah tinggi question ru ya ka bor secara ka river district kai ka bar le pat iki junglum khajana ka babi anya thrai phi baro phi kini ki bana ki badap kadon ka junglum khajana ne ki kali ke sia kum ta shanu ka ja ki UDC jongka river district